Mela pibu ngawe Marseille ngwanzo pashie ngwanzo de aeroport kutuna mndobe hanga wana calling nywenji jitabisha ngabo numero 3 yabo na mumpare mwambie emalibo 50 euro rekanga wana koli reka kutsena koli rekanga nywenji reka mtsiwenji emalibo ngawe 50 euro ngone mwana nyuho ujo kutunda mtande ya mrenga ngoja umpare gujo henda ya mrenge ya mdeje zo dahoni malibo nda yayo 50 euro ale retour nana wajau ekamfano ngaba ndo dahoni wanzo aho behe wardi warejeziwa tujuru ngujo warenga ya mbeno aeroport pasho ya pashie warejewa dahoni malibo 50 euro ya decidio ba la mumpare. Mais très cher. Elengas Janwa, elengas Janwaz. Bofu, ngaranzori juweza ngonziro za kiyama. Hauzira ngekawa kaza ndiso jihiri. Ngalushidari jukani kiyama isahiri himilia. Mengoni mweza ala manziro za kiyama. Dekahu hundu asuhari. Kwa twanza waone mwana ya lolwa ne mwana hao. Mtuma mkwe. Au ya lola mwana hao. Ya bonda jale nguju. Abwenjo disate visa ngujokeze mwajivuriza zi problem. Bofu, habada jale ngujo rejeza mbabu rongo mbabe shizungu andu pia welewe. Mengoni mweza ala manziro za kiyama kanga zao. Dasibi asuhar de kawono belmer huono bompe huono bonfrere huono beliswe watwanza bwele jito waone mndu mshahe mwana mmaha kwatwanza bwele jito waone mndu mmahe mwana hao iyo fendimo izo nde zama za mwiswe kanda jale ngucho abo basi yewa de kaye mzazi alolewe mwana hahe katwanza yaone mndu mme wahe mwana hahe c'est chaud. Kamzadze ya za mwana huende hate mwana hao ye damu ya hao ilola ye mwana ya zutoka usaloba ilande damu ya mwana hao wasatanganya damu na mndu kutwanza ubwele jitso uone mwana ya lolwa ne mwana hao. Bofu kade hali yo abatide mabelimeri bahi ngabane mabelsweri mwanamshi mwanamma asatanganya damu na mwanamshi mrwaji heshari ya shamungu na mtunu kutwanza ubwele jitso umone iyo fendi mondi zonde za mazandanja ya bofu ndi kazi jaza yabo na tsolamu hari wandu pia bahatanga mabofureri bawo bofu mwanamme kutwanza ubwele jitso la uone ya lole mwanamshi wao izo nde za mazamwisi bofu ezilo nziro tsena ngabo wajomba watungo sale sele hilo wandu hamando wawori wafanye mjomba kutwanza ubwele jitu uone ya lole mwana msho wako bofu ezite sawo desile nzao ngabo mru paranto kadamina parato tonto de foma tonto tu veux pas regarder la personne qui a marié la fille de ta sœur c'est la fin du monde bofu ibanu botwanzo wanahe walolwa zabahindi ni waturengo walola mjomba atule mwana mshoha au mwana mshoha kade hali hiyo iyo ndeda uchanganya damu kutwanza umone bofu zirungo yizo nga usuruka ngizo amjo unambie kangizo kazi mimi ntu amenifundi na mnikonfirme haramaze komanteri njuka kweli zirungo ziningizo au kaziti bofu aho aba mabelimeri warenda mabelimeri wenza rohombi bofu ngaunu hakikifu kwa wandu waongo hao ngwawo ngamjo unambie kangizo kazi sabe uhangu bofundi we na roho njema ngabo wenda za roho njema mashallah ngabo wenjo nda roho njema bofundi zo jana mnaje hantika ukawanza abwe matu waone ngawajo hujaza mazanda jali ekeduna ngendo ya hisi mabelimeri wajuka na rohombi na uso wankutsu na urongwanai na wangalia wandrunai hamaulanda adwiwa ya bofundi ngamjelo kana kwa tutse dunia hii sedemana wa hausiwe namna hiyo ikatsobirana na ihonziani ngutsotamare Kuna mwera ni pade shabaya pamri honro asudewa ekaonola lulani mwana hae yetu akopanda timare dofoma hae olande ya lolwa ne mwana bof olande ya renge mwana ya mrenda mrume ya mlola olande ya tiyamana ne mwana olande ya nika valore mwana bofu kama kinu waeleze ndondo weleo wajuesheo chazirungo zinu ili wazihawile ebanu ngabo mnrubu mzazi engabo mnrubu mbaba engabo mnrubu mwana mme au mwana mshe ya unika valore hamande ya jaya lola mwana mshaho kabati heshari ya shamungu na mtume hamande ya jaya lola mwana mshaho bo mtumba kabati hamande ya jaya lola mwana haho heshari ya shamungu kabati yajoka hambo kawlade mrumma he mwanao yajoka hambo lade mrumma he mwanjao engabo mndu ya unika valore hanu kabati mndu ya jaya ulole ye mwana mshaho mndu ya jaya ulole ye jao engabo mndu ya unika valore kabati hamade mndu ya renga mwana haho ya mfanya mrumme hahe kabati ingabo valori ya tendayo kabati
mwanamshe yakubali yarenge mwanao yake mrumaye yajifahari ne mwanao kade mrumaye yajoka uzane homarengwene. Allahu akbar. Ingabo shewe yatenda hizo bomzaze no bofu nono kabati sheho shatenda hizo fundi ese yula gwemba bishi maore basi wanyasi walo maore ba kwatu maizi fete. Mtu avingi mwanao amrende mtu baba amrende bomari ajifahari na wayo kama mtume wangu de mwana wa mzaze fulani, mtume wangu de mwana mshe wa mtu fulani, mtume wangu mjombahe fulani. Engonzo valori hamandiyo witrete nayi wirongoze nayi wirende tsihindu. Bofu ça fait mal en vrai, ça fait mal. Non, ça fait mal. Subhanallah, subhanallah, la hawla la quwwata illa billah. Nazimuna mswamihini kamtuvenza subhanallah wa komori. Non mais ça fait mal. Non ça fait mal wa komori. Aze nungomana mshe yako jonela nai harime debayinu nungo yohindri hau madahindri de kama na mshe emrumahahi yehwanza yefami ya hemrumshe basi fundi rege ya ula goshima ore de kama na mshe emrumahahi tumewa euvenza efami ya hemrumshe wejaza mashughuli ya uparticipe wejaza ulo mwade ya uparticipe wejaza furaha ya uwajua hali halafule da hola hemrumshe kalitu nikavalore mrumeola ngalitsungumu na tsihindu Urisa sorti ça fait mal au cœur. awe yodimba ndo kotabisho wanawashe wallahi mrumshe yutabihe rogata yetsoka hama hawono malakal maut Shamsho kuja mtojinda kanyine ma hada nafsi. Kako tumeka valori wala mrumme wallahi mwanamshe yokumtabisha yeusante ukahakika zinde zama za mwisho mwanamshe yujisante mali husoni mrumma yujisante mali aboko li mwanamshe no fragilité pays mais ta femme qui es-tu? Et pour quelle raison? Mwanamshe ujisante mal placé ekaju seba tonga le mrummage nguono zenrongo wombi ohawarenda we mrummage Chakashende pan bufundi baba na beseba ngo na maîtrise heze ngo yizo abano rohona he mwanamshe lijafamola he lodamba ukamaskini mrumme inamna yako hanzo daho ni ya kuwarendaje kama japoro jambarongo daho ni watu mnika valori wa mwambia abo msamrita gozibi yeto zishaho nziani ukangwa lozao yabo hwelewe fasiri ya yabo nabo ye uparticipe ye wajua hali abo ndi adu ya hangu kama dato jambarongo dahoni watu mnika respe ukana ripare shimeji ripare bamhe rijeri mwambio kama ngaranzoro loze mwana nyawo ngaranzoro fenja ritsumnika mba respe engeminda we dabala wahamba kamretu wangu mruka ntivonti awuri tsumstehi awuri bajambarongo na ritsumnika mastehi ritsumjua awe bofu yabo kwatumona hindu ne sha masikini wotumona tsihindu kamtuyengwa ngamjiyengao wamtirete tsihindu wallahi mwanamshe yujisante ukainunde fendimondi. Tout ça c'est pas bon, faut pas envier. Ikanguono emrumahe kati hamado wanraume wanroaji ikawo wokwa hafiliga nezefami za huandwashe amali namna razamba wokwa hafiliga shahawono kemrumahe contraire yehanze fami ya kemrumshe yuhafiliga yuwajua shefami ya haye yemrumshe waye yefami ndo yutso ukonsidero la mrumme yabo hwelewe fasiri ya yabo yamnike valori ya hahe yamnike shewesha hahe wajoka yende ya walole mwana hao yende ya renge mwana hao harimwanika ya halali ya tukuze mwana hao wallahi yutabisha mwana mshe ikangu wono zenrongo hizo. On va la pub. Je peux pas rester ici moi. Haboma nettoyage. Waja warisaidi ya izoro tushida razifanya hauri tsondo wakati razifanya mfano ngolozo mbaba haho mzazaho mwanamsho haho wa karibu nawe hujanza mru ya hosela sali ya hosezano yabe hezela kile kutuhunda ngolujum pare hai utitabisha mnaganza kwa jazia baba ngaodahoni nyumba ingine na mchajaja ngiona nkudi ezengozi tambaleza ho watoto pia kutushinda wapare waje ufanyili waranje wavereze nguo waranje pia kajazia mbahi tena ngo demenage ujanza mdaho se nyumba tena wapare wanua jahansi Paris Marseille Lyon ndaganza manda wati lojitabisha Kamkali wabakatu jisesubaya katumarusa no mangisa jamzate hawa shangamu mwanzo habo yalona haya halaba ukatina uparole shaya minja dunga sura
macho kazini hadaya shawema watwabi